Tena natoa mkono wa pole kwa watoto wote wa teritwari ya Mwenga wenye wako Burundi kwa siku ya leo, na wale wote wenye wako natufuata en direct kwa mtandao Mwenga. Alexandre, kama vile administrateur alisema, non seulement que alikuwa notable mkubwa mteritwari ya Mwenga, mie kibinafsi alinifundisha na mie pia. Alinifundisha kama leo tunaweza kusema kidogo, kunakuwa kitu kidogo ambayo aliweka ndani ya kichwa. Kama tulijua dini ya kimbangisme, ni yeye akipatia cours ya histoire kimbangiste. Yeye ajue hii jina na kujua yake jina, tulikuwa namuita Mfumfu. Bakimbangu banajua Mfumfu inasema nini. Kwa jina ya mtu moya Mfumfu, na sana alipatiaka kama Kimbangu, kama chakula quelque chose comme ça. Si ni vile? Sasa sisi tulikuwa namuita Mfumfu, akikuya mojitore tunamuita Mfumfu anakuwa. Sasa yeye atajua kama tuko naita nani. Nganduka Mndala tangu alianza kuwa administrateur tulikuwa naye, mama anaweza kushuhudia. Niko parmi mtu nilimletea kartasi wakati banamunome kuwa administrateur territoire ya Mwenga. Hakukuwa najua, nilimkuta kunyumba, mama iko témoin, na tukamuletea kartasi ya kwake, tukamwambia weye unaenda kuwa administrateur wa territoire ya Mwenga. A l'époque tulikuwa natumika na gouverneur Ulaimu Witekati. Nganduka Mndala tulikala naye Kamituga, hakukuwa na probleme na mtu. Haiko juu tunaweza sema no, mtu akisha kufa ndio wanamsemeaka mazuri. Lakini ni mtu mwenye hakukuwa na shida na mtu. Halikuwa anapenda rigueur ya kazi. Na wakati alianza kama administrateur Kamituga, tulikuwa na association ilikuwa inaitwa CGM. Nawaza wandugu pale wanaweza kumbuka CGM. Si vile? Na tulikuwa namuita kwa ile CGM, tulikuwa namuita nani? Barabara sawa. Maana yake alikuwa anatengeneza barabara, yeye peke anashuka mbarabara siku ya salongo na anasema hii barabara ikale hapa sawa nini? Sawa mezi. Na ile ilimpatia success mkazi yenye alikuwa iko nafanya. Kamundala natuacha, lakini tunajua kama tunabakia na wengine wa Kamundala. Si anakuwa na garso mkubwa. Neno ya kumwambia ni kumwambia courage. Baba anatutangulia, lakini sisi ambao tuko wazima tunapaswa kukamata courage. Mie sikukua, nilifika jana usiku. Juu nilisema siwezi rate kukia kuzika Kamundala. Notable wa pili mwenye tulipasha kuzikia kwetu Kamituga, tunamuzika Andeoro. Wa kwanza ilikuwa Jedone Bazika, tulimuzika Kinshasa. Wa pili ni Nganduka Mndala mwenye tunakuya acha Bulongo ya Burundi. Asante kwa serikali kwa sababu wanasema kama tarapatrie kore na kuwaka. Asante. Lakini hii yote inatokana na matatizo tuko nayo ya vita. Tunachoka na vita. Hatutaki vita. Tunataka tusirikile librement. Batu walikuwa natoka kwetu, wanakuja tunziwa hapa na banarudia kwetu sans problème. Leo hii hali inaanza kuwa mtu anakuja hapa unaweza shindwa kurudia. Itatuma batu wanaanza mpaka kushindwa kuleta bagonjwa hapa, bakuye batunziwe. Na hii yote ni juu ya hali ya vita. Mungu atusaidie, amani irudie Mkongo. Mungu atusaidie, tuanze kusirikile librement sawa kisi tulikuwa na sirikile mbele. Namalizia kusema courage kwa jamaa ya Kamundala. Ni njia yetu shie bote. Leo baba anatutangulia, kesho na sisi tutafuata. Lakini pamoja na ile inaomba kushikamana mkono na kukua nguvu. Asante sana.